Ka KSU West Janta Hills District Unit ahpo ka Jingilamu President UL Sindrem ringkat ka KSU East Janta Hills District Unit ahpo ka Jingilamu Secretary KS Suchang ha ka khatway tarik unaitung kilala yakan dua bau Deputy CEM ka JHADC UL Rimbai ban pensngau ka jing persya ka jing temu ka sorkar ban wanra linti rel hapo rilum jantia. Hadin ke jing kendu kini kinong ilam kila pensngau ya daw bagi persya ka jing temu ka sorkar ban wanra linti rel bat ongru badai ban penteri kam shwai ka ILP ha ka jela hadin ka tapat en saya keren ya ka linti rel. Je mentana kalian jongi kunga KSU East Janta Hills Signet bat ka KSU West Janta Hills Signet irang sumi na po kamera jong Deputy CM juga JHDC ba alas diambai yang liok ban ai ka sti kolor ka jingmu bat ke jing sa ka jongi yang jingmu jong ka sorkar ban manra ka natural serta jongi ka isan jan sek te ni ba ban pong ne ban yang ni kum ka sen nadu ustam ka kendai spa pra kita bahasa jongi kila polong ni ka jingi kila polong ya ka jing persya ya ka jing temu dong ka sorkar India pat ka sorkar jela ban manra ya ka natural sport ka jela ka jongi Dari mentah sen kepor bentang UI bahasa sen ke sorkar jela ke kuak yang ban buat kita kelenti kelak ban perpoy ke literal sepok ka tain jongi sepok rilum jantia te ke jingkli kalau kena ka we ba kai ke jingmut jong ka sorkar apa ke jing temu jong ka sorkar ban banra ke literal nang tin po tain ribuan po bernihat ke KSU not kasil desek de por boy ke lepas sajur ban ngiri ba sorkar ke pendam ni ketika projek nanti tekai par ke jimut ba sorkar ke kuat bermempoy ya keren tirel sport isan jel sek sport galum jantia jongi ke jingkli isu ni ko abanong ba dada ke KSU not kasil unit persya ke dalam de por boy kalau keju mak KSU kam don jing par Nada village po Southwest Kasihil, nada village po North Kasihil Sik, nada village po Western Kasihil Sik, nada village Saudong, jang kabri tu trap, nyim mana mak tiang dele ya kejuran. Tekai kejimut ba, ngikup kesan, itu akan kerana kepada saya kesokar. Yang pentingnya ya kamat, ya kena isu projek, jang ke railway implement, pentekam suai kena permit, KLP apa kejualan ni, nangta ngin sawan sekamit jang kejingkran. Hatu pai ba tiang nam kejing kendo jongi badima laski rembai beri Deputy CM jongka JHDC nomor bani kwa bani kendo yai ma thumbo siwat beri CM jongi ndrai indon te ilio bani kendo minta yai ma laski rembai ba nakalian jongi long ba ya kana kasti input boy chau CM ma thumbo siwat bat kindra apo ka exit committee bani karan nalor kana pang nakaliang jong malas ki rumbai ubreu Deputy siam gong ba nakaliang jong niru ni hak bani karan mahai kana apo ka isi jongi ba dale ngino mailat ba kalan tirel kan poy spot ka is jangan sik lade spot ka relum yentia kat ba ompat pentrikam ya KLP apo kejala jongi nomor bani nyiting ban poy kalan tirel mengikum kejai beru berempat idong tang kelai kesalak mut apo kena kejela kejangi kai kebanjia ladang ipdeng ya kalin terang khandodon kita ki an kum KLP MRSSA bat kuwi ki an kiba nak bertek rekam ni ki inflok bar kejing rung kerjat dari wat mentang habon paton kerewe habon paton gerel ini bakat kena kejing rung kerjat bar salah sepok jelang ji ayu kanjia ya patin jangi bat ni kelawang kiri pai hana kejong keri halak jong kamunuk utahar kit hodang ke KSU ya persya lulus dan les pal kobra bat hadu kana kelibat nginom na berkelah ngin nginom na berkelah apa implement pertikan kali nang tanya sekarang ya karena boleh